Hamre na long stone plea ke mangpen APHL se aso atum kache song asai kideng. Ingdengkep International Yoga Rani Sumindara dang Katalona sonsi Karbiang long ta talondun. KEC ke jatum bes Karbiang long lo tobar kabi rat ki sunga bang lang lesi methangalia phan klem rong lit song rong phar. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Kedamtang wo signifying koi raisier ni Hamren no supi hithi barim Rusem son singing tia kumlina thengno along All Party Hills Leader Conference Racharia song hin pen kache song asai kideng. Bangso kache song hut APHL se hin pen ki jongpona tengki Karbiang long West Karbiang long lapen Dimasaw aratum ajak ding klui pen akar I Article 244A pachun se rak nangji. KAC voter list along pen inglong aso kalidet mati non-tribal atum amen ing than et nangji. Election Commission of India long ex autonomous district puke tokpona dimalong autonomous district pusi tokponangji. Lapen Karbiang long pen Dimasaw along riarlo bangke panchayati racha bangke nang pachun chedet nangji. Mate implement midet nangji pusi kache song asai deng pon. Kache song asai ke deng ahut APHL se amai puje ai kathar kache tong dun along Sanjay Hanse lapen anparta keong dung APHL se ara tum che tong dun si Hamren rong supia long kache song asang tong par ompon. India Constitution ateng pen aprang ke tokpona bangke Karbiang long Autonomous Council pusi non anta pupon bomlo. Ponta kedamtang election hura bangke mate Assam delimitation hura abangke Autonomous District pa bangke Election Commission of India hin pen tokpon tang lo pusi JI kathar pen ningjipon. Ilitum Karbiang long Autonomous District pu 6 schedule ateng pen ke constitution ateng pen Karbiang long Autonomous District aprang hoke Mikir Hills Autonomous District pu labangso Autonomous District communist dia fancy kami claim dia fancy Autonomous Council ki bilo council jong kali Autonomous Council lata 6 schedule pen state government kaselama autonoma sa Bengali lagay pachu be autonoma la state government pen selama ke hala 6 schedule pen constitution pen ke long autonomous council si aprang dobom lo non anta 1951 pen non anta sita non chukedamtang election ho la delimitation la BJP tum delimitation selam lo nilitum krodundo e deolo ke tok pande pidu no lam na setan no setan non ke klang bangke aprang pen ke number 3 Dipu ST Autonomous District Parliamentary Constituency pu sike dodo aprang pen ke sik schedule teng pen constitution na teng pen no non bangke number 3 a number bangke lagay jatame la bangke digdar de number 6 Dipu ST Parliamentary Constituency po anan. Autonomous po bang aweder lu. Autonomous District po aweder lu. Ada. No nilitom hanang kulegi la sa BJP tungke. Kung nada notification lo po ng kulegi. Sita bang Chief Election Commissioner penge puet lo bangge. Kitok pan si puet lo. Akapre website long da doet lo. Hala website long ke do pot si akapre katumta ex autonomous district po si Bangkok lo. Karbiang long ex autonomous district po si Bangkok lo. Amene non ke autonomous kalilo. Autonomous avedet lo te pilo ese plan po. Lage 6 schedule kalilo. Lage panchayat lo lage. District council po chon lo te lage. Jila Porishad po lo ke lage. Ako hala 125th amendment ta hala dakta panchayat pen Council 6 schedule council paching bar chijip gende ke to ni tum se kroy dun ke sita non ke parliament long li act do la posini tu nga oppose la 125th amendment la panchayat pen 6 schedule autonomous council paching bar chijip po bangke ni tum kroy dun di lagi la sini tu nga oppose la pen ni tum ke choning rike Karbiang long autonomous council Special Session Pedora la
autonomous po alam tiabang ako district along lapen autonomous council long pape do tuvek nang ji po alang litu resolution Lasi bangso putha ka bangki Karbiang long pen ka chutoy dun MP MLA pen danglok KAC ka chariya tum lam riding si bangso tun mas ki paprai thiba bangki parliament along palidam si prime minister pen danglok president la pen governor aphan palidam vek nang ji lam rai abangki chirai det amat hem chibi joya phan kalilo puta ji ai ka thar pen ningji pontu MP alang lita resolution ha parliament long en nang po lapen prime minister president do man punang po rat ang bong napiklang nang po ara council ano resolution en lote alang litum en amat hembi kok labang e chok chelo alang litum low fake nang iha prime minister pan president apan lapen ke governor apan low fake nang alang litum laki low a forwarding letter do yu matidi Hanabang so ako pike ilito manapik lang din nang ipenang pidak na ito. Ange itong ning example. Laka ahong lolo kuy itong sinipo. Ange nilitum alang litum leklem kay sa nilitum na government along damlo ten itong dam long po. Lason nang doet lo ken nat lo kun itong dam long po. Ridam long po ange. File ridam long po hada. File ar lo si do jiken. Lahelon itong machoning ri. Lapen ison na bangke pini. La Direct Recruitment Act Assam government selam no la all over Assam it will have effect all over Assam possible la abinongge sikhidular loke la nang lutuni la so lo kedukok la Direct Recruitment Act kedukok penajo pion sokidar junior assistant la ben senior assistant anta ha lapen akaprik apos anta hagbuhati di dispursi environ no lapen na jok ilito mamunit ke sakori government sakori talong dun dedet lo lapen ke itum ang autonomy ke pondet lo lasi non MLA bang fodo Karbiang long di mahasaw pen alang lito assembly lo resolution ponbek ni non naman chief minister lapen Governor Panlo Pinambek nangi lamang so a Direct Recruitment Act Section 2 along arko Section 2 along hadak pilut nun nangi lage it will affect the whole of Assam except the areas governed by 6 schedule po hadak pedofik nangi lahelo nito machoning lapen lalo lapen la avid hedi lamang so autonomous po avid itum autonomous state chuang nulu Awide autonomous state puge state puchona na po chuang sita lake general state lake a chief minister da mane bengali ji mene lake a tripura son tripura se plang mom lo ken se la pen non rada tum ka chun kacheri nang ji de moheta pulo nili kaning ye tang long le alam le nang tum than bare sita chok lo pe klang bare sita la ban ke non district council election na pedoji कि पूजी का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन पूजी लापेन विलेज काउंसिल इलेक्शन पुना पे दोजी विलेज काउंसिल इलेक्शन के लाके ऑटोनोमस काउंसिल अलीलो हदा ऑटोनोमस आलम थे वेदेत के लाके गांव पंचायत लो दाग हमरेंदा दोजी हमरेंदा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोजी जे हक नंगनेलो जे हक थुरा ok chura bompang bok नंगनेलो लगे लाके इतुमा ऑटोनोमी की के वार लो लगे जे हक नंग नेलो लगे पंचायत चोना लगे पंचायत के जिला परिषद पगे जिला पगे डिस्ट्रिक्ट पुलगे परिषद पगे काउंसिल पुलगे आरो गांव पुलगे विलेज पुलगे काउंसिल गांव पुलगे पंचायत पुलगे गांव पंचायत नसी विलेज काउंसिल आ इलेक्शन नंग पे दोजी नंग पे दोलोते नंग लितुम चे हक नंग नि आ इलितुम उपाय वे इलेक्शन कॉन्टेस्ट तो नंग पॉक्सी मेने सेदा चे हक नंग नि KAC CM Tuliram Ronghang ke autonomous ajakong avilo la so joksi non la PGR VGR ke thale dam je aphan tar ra aphan sinang rap dun tha sarkar aphan punang ji pusi ningje ronglo jongsi PGR VGR eviction ji sitami state revenue minister hin pe ningje ponang ji athe KAC atum ke jakong amat se avilo bonta nilituma ke manga bang ke autonomous ajakong do vek nang ji PGR pen VGR eviction ji sita KAC hin pen si eviction vek nang ji puta je ai ka thar pen ningje pontu Hello. Ande PGR pen eviction ji ke Assam a minister revenue minister siningye jinon ke
la si ka CM pu bom lo nang tum rong sor tur pak ra nang rap government pan pu nang gitu body la pu et lo ke alang li ke autonomous aja khong we det lo ke alang li ke la hello la si ni li tu ma te ke la autonomous pedovek nang ji la pen la autonomous council dum si la PGR along li ke eviction vek nang la ke la ka meeting do ya kam ta velo haladak as Assam Land Revenue Regulation na 1886 Arona Law Section 18 na long ketok do. Halada ketok ke forthwith eviction ng ipu. Notice ta pinang ni ipu harake. At hema lage government na long li lage rata long li pu chinilor lage PGR ke. La si halada pan ke eviction vek ng ilake. Amunit ko pima alam kalilo lage. Tribal to mga eviction ng ni pu bote do hadaw mang ke. Hello. Article 244A nonanta chun che dat la so putat. Ala autonomous sa videt lo ten nasi ki chun gilang. Autonomy alam thi si pa videt lo ge. Ala article 244A ke autonomous state tubo. Autonomous alam thi do kok ke. La hello ka pi chun che dat lo. La BJP do tik Congress do tik ke la ke chun che lo. La hello alam lo. Hamren Pensim Tiso KTV News. Kedantang bo signifying koresi arni lake International Yoga Day arni lo. Aning kan bang nang talon bom si bo signifying koresi arni anabang ke ingdeng kep an nang chok tang lo. Bang sorni India Prime Minister Narendra Modi hin pen nona phong mate purun ke thoma phong PM mandate pen Srinagar along kedo Sir I Kashmir International Conference Center Thihek pen SKICC along anpali damsi ingdeng kep IYD arani talon pon lo. न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है। मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यही के हैं, आबादी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए
कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है तो उसकी थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। मैं अभी 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा। इजिप्ट ने, मिस्र ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने टूरिज्म से जुड़े हुए जो आइकॉनिक सेंटर्स थे, वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा, उसको अवार्ड दिया। और वो जो तस्वीरें मैंने देखी, मिस्र की बेटियां सारे आइकॉनिक पिरामिड वगैरह के पास खड़े रह करके अपने योगा की मुद्राएं कर रही है, इतना आकर्षण पैदा कर रही है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ठंड बढ़ी, मौसम ने भी थोड़ा चुनौतियां पैदा की, फिर भी आप डटे रहो। मैं देख रहा था कि हमारी कई बेटियां ये दरी को ही अपने जो योगा मैट था उसी को बारिश से बचाने के लिए उपयोग कर रही थी, लेकिन गई नहीं, डटी रही। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। लसन थोत सी कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट along ले थोता में दी पुरोंग सुपी पेन दांगलोक काप्रे का दिमालोंग सोमिंदारा दांग योगा रानी मेसेन पेन तालोंडुन बांगसो इंडेंग केप इंटरनेशनल योगा डे दीपू का सापाथोकलाम along kapadopon along KACCM tuliramrong hangkachetong dun along कार्बी आंगलोंग डिप्टी कमिश्नर मधुमिता भगवती EM रिते सिंह ही रिचर्ड टोक बिपेन दांगलोक MP बारिम होरेन सिंह बेसतामी चेतोंग दुनसी योगा क्लेमदुन रिंटी लसन थक सी तरलांगसो कार्बी पीपल्स हॉल आर्लो नोथेंकिया होंगजाय along सतामी NCC अतुंग पतिर पिपोंसी इंडेंग केप IYD आरानी मेसेन पेन तालोन पन रिंटी न्यूज रिपोर्ट KTV न्यूज वेस्ट कार्बी आंगलोंग आर्लो लांगदामलो पोलोते थांगनात कचिंग थोरांग थेक दामलोंगले आथे तोवार के मिसेनाबे हामरेन रोंग सोपी कचिंग थोरा मातसी थेक दामलोंगले लापेन रिहिंग अमी के मिसेनाबे पेन दांगलोक के ओंगदुंग कचिंग थोरनांग जिया दिमा बांके थांगनात के थेक दामलोंग आबे बांगसोलाम थेलके KTV पेन ले कनिंग जेपन अलाम कली इनुद्रादा साइक्लेम बांग हिन पेन कनिंग जेपन अलाम थी लापेन आ विजुअल सतामी लांगपोंटामी ahok rat cyclem bang lit songrong par kedam tang bo signi phai kre sirkep arni hamren rong supi ka humri dam hut towar ka hinu pen danglok hamren rong supi ka chingthoramo ka videra bangke KAC atuma phansi akoi arbakpon alangli pen kaning jepona tengke west karbi anglong satami nona bangke district man edlo setalada ka chingthora bangke thangnat ke theglong amat siabe towar le langdam satami district man miako kosonsi ke bakloma la so tingsi non puta dolang pusining jepon Kaching thor langdam polote di purong supi malom asabdo setami isibet atowara longsi semarlem det anchot lopusining jepon non ke dag west karbi long isi district si ke hoklo tema tamela dag yong si langnang polotang de thang dali tum dak
kaching thuramo bang tum ningkan ko ani district long det bita thang theglong te towar bona pudak thaka ke bak jong si tum theglong bole towar me muchot kapre pre ing thir muchot ing tang muchot la bang dipu arom theglong chotlo tami hamren ta ladak ta isi a district kastama ladak phan sami tum ta hok ta son kaching thurom bang theglong le derlo lapanan parta dipulom lang nang bole ta hadang jong 200-300 meter be dak ta high la po loose estimate la tum selam po over estimate la tum selam po kuti sia di la tum kuti cap ke bak lang ta hala hai dang si corruption man claim rong lo la tum kapre pre bidikang li mela tum claim rong lo la si hala so bang non son west Karbi Anglong dak la iltum district kang thimlong lok dak Karbi Anglong ko anong le dak amuluk yong sama dak towar melang dak chelang le si lapusi kalili kang lang so methanga pok phan hala sobang chelang rong mas lapusi ali phan mang si claim rong son sim theklong la hala sobang litum ning duk lo lapen kewang jilang ni long bang ke an so se etchet kon mala ke inut bhani bet un e Karbi Anglong Non Ladakh West Karbi Anglong arlo Assam mala pen towar kasimara hut longle ki dun pen ahempu atuma bangki longle anam longli pualam penang an longpon lo lapen la Assam mala po anchot kali kaprek along longle ki dun vek atuma bangki longli si kalili kalang lang atum amenchet habdun areta bangki KECCM tuliram rong hang lang dun vek nang jiputa litsong rong phar pen kachuningri padupon bangke hokpet ki authority doiglo pot asi hala so authority men non kala ta doiglo non bangke hala dak itum penang abirta long losame ke claim ke na mai tum pache tononilo hokpet jase met pet bangke tame dak asamala long bangta kelong je tumang long ledet puitum birta long iglo komata bang pusi kwansi kelong nang ji manon asamala ledet kali non la bang so lower kopli hydroelectric project punoi non dak Karbi lang pila dak project la dak middle tu punoi la sonong ta dak longli amen ki do wek je tum ke dak bang long ledet lo longle hem putum ko ansi ke tangka kelong nai ma hala ta long ledet lo la puson penang ana puson ka dik dak sai bangke ke claim la komane ratchari klembang putum methang jungjung amen che thabaret aron kali lipin pin men kali likalang lang amen che thabare methang muni che thabare hala solong mage team Karbi Anglong kachari tum jasemet pet Karbi Anglong Autonomous Council CM ke hai tuliran rong hang ading pha jungjung alang lihin mela bang sodak ing sai nang ji lapanan par mang ta nilitum hin menala so phan mang isi complain kipi manil tum che sigiglo lasi istame ke claim ke na mang ke jasemet pet la anani pen nilum la PGR ke along ka che songlong si pini antai tum pus ar jap thip si ke claim mang deng den mai bom si ke claim ke na mang ka pache tonun elo lasi iste hala so phan nilitum ka che sigme ke doiglo ke claim ke dam je phan News Report KTV News Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom